Dober večer z komentatorskega mesta na stadionu v Športnem parku v Domžalah. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Zadnjo tekmo v petem krogu nove sezone bosta igrala šestouvrščeni nogometni klub Domžale in četrtouvrščeni nogometni klub Celje. Upajmo, da bomo uživali v tekmi. Karničnik je zdaj krenil, krasna žoga v globino, pa potem Bajde in obramba Tratnika ostaja 0:0. Ja, odličen prodor Karničnika po desni strani, pravočasno utekanje Bajdeta. Oživel in pokazal svojo res izjemno kakovost. Zdaj pa nova nevarnost pred celjskimi vrati. Marasović je prišel do strela in Rozman brani. Seveda tandem tudi pri Muri. Milić pa zdaj s podajo gol! David Zec je strelec, 26. minuta in Celjani vodijo v Domžalah. Prvi gol Davida Zeca v novi sezoni in veselje seveda tudi na celjski klopi. Zdaj spet podaja proti Bajdetu, to bi lahko bilo nevarno. Gregor Bajde s povratno žogo, Milić, možnost za Matka, tam je Bobičanec, brani Tratnik, ostaja 0:1. Podal je pred vrata Daniel Šturm, Mutavčič, še traja domžalski napad. Repas strelja, dober udarec je bil to, obramba Rozmana v 33. minuti. Ja, odličen udarec z levo nogo Žiga Repasa. Tu je že nov napad Celjanov, Aljoša Matko. Lepo je zdaj Bobičanec opazil Svetlina, ki zadeva za 2:0. Tamar Svetlin v 50. minuti, sijajna poteza Bobičanca in potem tudi Tamarja Svetlina, ki je dosegel svoj prvi gol v tej sezoni. Repas, Čapo strelja, žoga se je odbila, prek gola, samo kot za Domžale. Dober poskus Čapa, 64. minuta. Dobro, Kvesić, Bobičanec pa takoj proti Egorju Prucevu, ki ima pred seboj samo Zenija Husmanija. Poglejmo Rusa v igri 1-1, Prucev strelja, Prucev in brani Gašper Tratnik. Tudi Prucev je zdaj upozoril nase. Ja, seveda, to smo tudi pričakovali, da bo pokazal neko kvaliteto, vidimo, da ima. Zadev enega izmed celjskih branilcev. Repas z razdalje, gol! Odbitek in žoga je v mreži. Domžalčani so znižali zaostanek. No, to je tisto, kar smo govorili. Samo eden nepredviden dogodek lahko spremeni potek srečanja in sedaj smo dobili nazaj zanimivo tekmo. Žiga Repas je zadev prvič v tej sezoni. Kasneje so Celjani zadeli, spostavili. Dušan, druga tekma, drugi poraz z 1:2. Ne bom rekel, da je malo manjkalo, ampak na koncu je tisti drugi gol visel v zraku. Ja, borili smo se do konca, pritiskali, prišli v neke situacije, ki jih nismo uspešno zaključili, bili blizu izenačenju, pa vendar v prvem polčasu se mi zdi, da smo imeli kar nekaj situacij, kjer smo z visokim pritiskom, kjer smo hoteli Celjane enostavno prisiliti na napako, smo imeli nekaj situacij, ki pa jih enostavno nismo dovolj hitro izkoristili. Kasneje ena prekinitev, čeprav smo se pripravljali na to, so Celjani dobro izpeljali to prekinitev, mi smo bili prepozni.
za las in oba gola, ki smo jih dobili, sta bila relativno enostavna. Kasneje smo imeli kar težave, probali smo sistem spremeniti, ampak je bilo to tako mešano. Nekateri igralci so to dobro delali, pa vedno se je našel kakšen, ki je malo zamudil v tem nekem pritisku, pa spet celo vrsto nekih situacij, kjer bi lahko bolje odigrali, pa nismo. Energija, ki smo jo vložili, je bila velika, tako da bomo probali to malo racionalizirati, pa seveda tisto, kar smo imeli, moramo boljše odigrati. Ker v drugem delu drugega polčasa ste bili ekipa, ki je dejansko diktirala tempo igre. Pa smo, ampak je bilo preveč napak, neizsiljenih, praktično nekih enostavnih pasov, kjer bi lahko po boku prebijali in smo si tudi ustvarjali, pa je zmanjkal igralec, ki bi napadel prvo vratnico in tako naprej, cela vrsta nekih situacij, kjer moramo zadeti našega igralca. To so relativno dobre situacije, ampak prihajamo v njih, pa jih ne izkoristimo oziroma se je nasprotnik dobro odbranil, tako da plan igre je bil, da jih pod pritisk damo, da jim ne dovolimo to, pa vse prevečkrat potem nismo znali oceniti, kdaj počakamo ozadje in gremo v neko izhodišče. Nekaj časa bomo še rabili, škoda je, da danes tiste dve zadnje prekinitve sta bile zelo blizu in tukaj smo kanček sreče rabili. Prihodnji teden Maribor, na to Koper, razpored ni ravno najbolj prijazen. Ja, vsaka tekma je težka za vse ekipe, ne samo za nas. Seveda, ko si rezultatsko neuspešen, potem spet obstaja dvom v tisto, kar počneš, ampak nič, fantje so mladi, tudi danes so dali vse od sebe, to nimam nobene zamere, ampak se pravim, racionalizirati moramo to, kar počnemo. Another victory, 2-1. I know you're not very often satisfied. How satisfied are you today? I'm never enough satisfied. We can do better, and this is why I have job. If we are doing perfect, then I have to quit my job. No, I have to demand more to my boys, because I said many times, okay, I mean 3 points, the most important, but I'm preparing this team for something else, because my target is one day that I will sit on the bench and I can enjoy how they are doing. But still, we are doing mistakes that we can improve and we must do much better. There are other kind of mistakes, like missing the pass, the last assist, the last pass, wall passing. This I am never complaining about this passing, because technically it can happen. But on positioning, on how we have to press, that we were talking on the first half, we were doing perfectly, and the second half we stopped doing this, and then we are giving vitamins to the opponent. That at the end you could see in the game, it could be a game 0-4, 0-5, and then at the end 1-2, and you have to play another 8 games, another 8 minutes. That it can happen everything. Now it's Maccabi Tel Aviv and Olympia. How are you looking forward to Olympia? Are you preparing also mentally or no? Now it's Maccabi. It's the next. I'm focused from tonight. I will be already focused on Maccabi to prepare the game as best as we can. We have to see how the players can recover in these only 4 days that we have. Because on Tuesday we have to travel, on Wednesday we have to travel to Israel. So just focus on this game. We will have time to think on the other. Žiga, težka tekma, 1-2 zadeli ste, pa vendarle nezadovoljstvo zagotovo ne more biti. Tako je. Mislim, da je ena težka tekma z naše strani. Veliko smo tekali, preveč. Na trenutke smo bili premalo agresivni in smo trpeli. Na koncu smo pritisnili, zabili, ampak nažalost nismo mogli zadeti enega gola, ki bi nam dal točko in mogoče tudi kaj več. Zdaj pred tekmo vaš trener govori o tem, da je zelo, zelo težko igrati proti Celju, da veliko menjajo sisteme in tako naprej. Kako je bilo danes? Ja, danes je bilo isto težko. Celje je zelo dobra ekipa, z dobrimi posamezniki, z dobrim trenerjem. Na trenutke so nas dobro izigrali in v teh trenutkih nismo dobili žog in tekali veliko in trpeli. Denis, zmaga je tukaj, 3 točke so tukaj, vaš trener pa ni bil ravno najbolj zadovoljen. Kako ste vi videli tekmo? Ja, najbolj pomembno je, da smo zmagali, pa smo vzeli 3 točke. Tako kot trener pravi, nismo zadovoljni. Imeli smo 2-0, imeli smo tudi dosti priložnosti, da bi
prej to tekmo končali, ampak to je nogomet. Nikoli ne veš, da ti kaj da ti vzame. Mislim, da bi lahko prej to tekmo končali, ampak kot sem rekel, smo dobili prepocen ta gol, malo nervoze na koncu, ampak spet, kar je najbolj pomembno, je to 3 točke in da s pozitivnim rezultatom nadaljujemo dalje. Kako težke so bile te zadnje minute, teh zadnjih 8 minut po prejetem zadetku? Pa je, mislim, da ni toliko težko, koliko je ta nekaj nervoza se vnese v ekipo, pa tam, kjer bi malo mogli stopiti na žogo, smo dosti nabijali, ampak tudi to je sestavni del nogometa. Kot sem rekel, najbolj važno je 3 točke in to je to. Najbolj zdaj že gledate naprej proti Makabiju. Ja, res je, zdaj so vse misli usmerjene na Makabi, na to gostovanje. Gremo tam, pa bomo videli, kaj bo.